abeja bahendire senior ya mukaga hishomero ryo gahati binamashemerwa ubwanyuma yo kusinga ebigezo bya senior ya mukaga byo mwaka ogwire nizima community ya secondary school abazire ebigezo byanje bya senior 6 kandi yenye combination ya BEM stroke ICT na kusakura points 18 mu mathematics nyiremu A mu engineer ya mu B deno mu physics na mu ya mu B basikora points 12 yenye combination ya BEM math and RR ya wemba bazaruhanga basize gukora points 12 combination imbende divinity entrepreneurship na project abeja 58 bashitamire bya senior ya mukago mwejo omwatunjira obubonero 20 babiro batunga 18 omwayini 17 kandi oherero kiratunjira obubonero mukaga kandi aba bakozereje amashomo ga science hamwe na arts shemerwa bwo kureba ngo abana bitu ba senior ya mukaga babasize gukora gi kandi tugira idare rindi ubu tukozere points 20 isenkishomero kabashomesa ba physics na math umusinya ya mukaga echo kubanza kiri kutandika naco no kubanza kunywana beji bakaba banywani bitu cheza tukamanya amane gaba machahigali na naminja higa kuba tuka identifyinga weak points zao kandi twaguzana tukabakuratiriza Biguru SSA yebembire district ya Kamwenje omukora jebigezo bya senior ya mukaga omuganda makuru abeji n'abashomesa borekera amashemero go bwanyuma yo kushataguza ebigezo bya senior ya mukaga ahishomero rya Chavenda Senior Secondary School aha bana 98 bashitamire ebigezo bya senior ya mukaga 18 binovonera 13 gwika hari 18 atano nomwe binovonera 8 kusya hari 15 kandi abera na mukaga binovonera 5 kusya hari umushanju okukora kw'abana ba Chavenda omukutwariza hamwe ni kurugirira ahakwesigara hanga kwabo ahabo kuba abana ba Chavenda bine commitment mpango omuchapo twine abana barayika 18 bakozire ku rugabo bonero 13 kwisari 18 abana barayika 5 nomwe bakora ku rugabo bonero 8 kwisari 12 abana abiri na mukaga bakora ku rugabo bonero 5 kwisaha bonero mushanga Chavenda Secondary School, the giant school in Western Uganda. Buliyomu na kimanyi of course. It is not a surprise kale gamangu nkozere ezo pointi 17. Habo kuba nyonka ni nyamanya ati nyisa kuyikora bukwa nasomaga. Batire mamani abashomesa batire mamani buri muntu wera nabaye nabeje batire mamani. No, I thank God. Yes. Mukama murungi kandi bokumukiriza bukimcyona nakikora. Yakwakira ngo shome so nterera abantu bona ngo mureta beji Chavenda tikigaruka nyuma njya mu burende bya oreve tukabasata guzanzi yona twagitetemesa kandi ntuyehiga kugira ngo Chavenda tukuzagaruka nyuma paka kandi webare muno so koli 17 kibekitali cyogamba kiri surprise baitu nigo na amani agisomero likoraki likutekamo ngano government tuhera mani mingi munonga omuganda makuru Captain JB tumusime bamutorachata yayira bazire abegesa hamwe n'abeji bishomero rya Ruhunga Primary School kandi yashemerwe ntunguke kugenda misho ecero mu congero muhendo gwabeji aha habiro no rukiko rw'abashomesa n'abazire barkwakira mukuru w'ishomero musi yabareje Cyprus nkaza no mukatoma nari mukatoma bashomera hansi y'emiti tumwe n'ababa hansi y'emiti n'abajyatapa twatandika hatakitwaka n'umuhari abazire bagenza banje abarya muhure mu inamasi ku mate hasi kabisa mwana abashobora kwatamize kusima hati kuhendera kusima jebi umukoreba rubayirigire ona inisomero kitinde kinyakoze n'ikuza gatondo mukati nyonye ndakumusima abacha matambara umukorecha matambara ne koranje umwaka kwata hukundi unojyangu timwini ekabire takoraje umweni ndugoko mu kigando tukaturu kubimunonga tuturanitsa ka government tuturanitsa gacyuka badakwataramu
kongo mutumizi mazima yagerera umupawazi akatwora ibyo kutangaza ikiganiro cyaranganwa kunizira haruhunga nashanga nico kimwe kuna mabare nshanga nico kimwe ni nsima Kapiteni JB tumusime abo kuyija kutuberaho kandi nano kutupase bituriyo ntukora ibyakoze rimunonga ni byingi hanuya abo kuba umwanya wo gutungira munonga omushomesa wekereziye ryo musinje gwishomero rya Ruhunga Primary School asimire mermeru korwa amakuraga gashako Anthony Twine na Anyine Fred.